ugigwa kumukosera na nya bunge abera inyo kethora kwi wababeteria ngugine iria barita ibamurekere acoka gwe nyamo ekuro we Pastor Dorcas Rigathi akeja kwithirwa kuyo abeteria mbuga munene onthiguru Rais William Ruto kingugi akurita cia gukiria kana gakaiji guku Kenya na murekere no ntubari gwatwikire bateo na budget na gwatwika bakwambiria guchwa mbeca na antu bachumiria muno gu support obisi ya second lady ntawe Pastor Dorcas gwita na ngugire aritaya ya gukiria kana gakaiji guchwa antu baraba ndakaire ciuririte nchovine kubathomithia na mbina gwatwika ibonere mbeca na bendere yangu giu kinya cia thirikari gutwika obisi witine nkero mbeca cia gimbio cia thirikari na ndine arauga akeja kwithirwa kuyo kuigua babitiritie na kuromborekerie na gitite atia na chokete mbuga kire baraba kuria mswada jojo geta atia mswada jo bwa mbere ma kuruka mbungene jurenda bunge 333 na 233 nuntu 233 magana jairi te jatatu sorry 233 nuntu 2 majority kenda jo kuruka na bunge bethero bari 349 kwa 233 out of 349 na kuija mbungene na ku au jokinyite na arua jwenda athad no ikuga na bunge 117 na basainite abunge 291 lakini nandi kwe barachi eberie ko kiri mswanda jora jukitwe thaizi yote na marieto ja barachi eberie nandi ne antu tu ine abunge 280 gintu barachi eberie ibarariterwe ke listi munini wa rais no Rigathi Gachagua aerigiri kwewa kuma 11 mwanka gintu ta 1:30 cia utuku kanya kagwitetera kuiria cietagwa natural laws of justice nobody should be condemned and hard umuntu gwirite kugitirwa gamba ate ikanya kagwitetera kweli cietagwa universal natural rules of justice, laws of justice. Yani iu nyoto tinda kugambira itugutinda kuria icerie nthiguru iri kutumira ici anthiguru cionthe utumuntu gwirite kugitirwa ate ikanya itetera nontu bombo mwakanya jara akabwira bukeja kuona ngo gute makose najo ko ni untu bwa gitumi kiu Gachagua akaewa kanya kuma 11 ciogoro mwanka 1:30 kuringana na mubango juria mbunge bangite nontu kuringana na mubango jwa mbunge kathithia gikaro kuma 3 Charukiri bathithia gikaro kuma 3 Charukiri na ndi mwingi mutuse ayo kanya gakureta mswada jui meharira kaejanire notice of motion kimenyithia akareta mswada indi mutiraretete nete kirua na jwero ijuretwe na arua jwarirwe na ndi na aru iria agaretete areta akethirwa na ikanya kao inywe na mwanka o ithaa rimwe ria kugitate ria areta mswada menya uri mover ukajureta wachoka wajureta ugite ate wambirie kuoneria bunge gitumi babwirite ojo support uchoke wathirio uwite no ore obwirite ku second motion jo no inywe eje agite ate eje inywe a oneria bunge nkuruki kietimite benda bawata mbaru bas kuma unande majority rinda ibethero bae ikanya minority na bunge ru bae kanya baugite bakajwariria o mathaja 2.5 kanya gate kunyira mathaja 2.5 na bunge bakayo nyabo kagita kao ndio na bakiuga mubunge ndaika 5 lakini jawi manto just standing order bagakinyara bakona ibakwenda kwaria muno na ndaika 5 ikwingia ibagita inya ikaitha kana ingana igiri kuringana ukaigwa muntu arikia kwanza zabara bambiragia kurimira point kuraja mbere inya kinya point ne ndaika cia wicithirire ndaka ithira ka microphone gakorwo kona ategego ko iberigiri kwariria mantu jau tuko kari tukurikia kubera
kwe abunge bamwe barari basainite juretwa mbungene lakini bo kinya rimo bagaruka bauga ore utigaruka ikia bambiria kugaruka bauga bo bate kwenda mantu jauka auga ngaringa no ni amwe na mubunge omwe kuru county Embu Pamela Njoki Njeru mubunge omwe kuru county Nyeri Rahab Mukami mubunge okieni na ara county Nyeri Njoroge Wainaina mubunge wa Tetu ona ara county Nyeri na ara Gachagua umite Geoffrey Wandeto na barana baba bandikite baruga cia kurito kuji gambene riu kwenda kwania Gachagua ni amwe na governor wa Nairobi governor Johnson Sakaja tugetera tone kethero agetwa ari mukuji nya no wandike baruga iria cietagwo affidavit ate mukuji kuji bwaku na gwatwika utitwa lakini no waandike no getwa kenda wijotariria nkuruki governor wa Nairobi Johnson Sakaja akiuga ore Gachagua ageretio kurukira ngugi cia kurungamira Nairobi na andikite baruga ewe kwina kinya secretary to the cabinet mwandiki wa njuri ire minister etagwa Masi Wanjau Masi Wanjau nwe na andikite nywa affidavit wake onanagia ora bagukurukagia mantu bari mawaziri na Gachagua ageta kuja pinga kiri mungi riu nio ukuje buria kurita nio mantu jara tukarito bwira mantu ja neti iria cia rwagi uri ukarita ukuje bwa kuonania Gachagua na ageretio kurukira gutigira kambuni endhakewe kwe watendeu i ura wari murungamiri wa rwangirure ro kwendia ndawa thirikari-ini taru KEMSA etagwa Andrew Mulwa na ugeta kiri mantu jau jonde 11 jara Gachagua thitangia jo ye thingatira ira cietagwa grounds ira ciejani kiri katiba article 145 ithomaniritwe na article 150 unto article 145 yariragia ja president article 150 ne kauga president agutwiro mantu ja impeachment no ukinywe munini wabwirite gutwirwo kou gataganiria yo grounds ira ciejani i gross violation of the constitution, serious reasons to believe that he has committed crimes na gross misconduct kuna watho bwe katibene na inyenene ikwithirwa kwina gitumi gikinene kia gwitikia kuri sheria unite na bubungi na bu iwa kwithirwa ena mikaririe mithuku na inyenene gross misconduct jaijo mantu jathatu jaria jaijo jathatu kinyethirwa mantu jaria thitangi najo ni 11 na ndi urithira kethirwa gitumi kimwe kiria bakwejanaga kwenda umwita gikarenkerwa makosa ja maingi ko ino ndi mama thatu imo grounds then iningi monden ibo chitata kwina grounds charges yes you grounds ile ingi 11 charges ground ni thatu charges ni thatu charges nacho ni 11 ko 3 grounds 11 charges to ground ye mono ithro ina charge nkurukia muwanja ugekirwa nkurukia mo ki ground imwe na ground nyate kachingi cha gwita itekinyenye 10 riu ko chiethairo iri iuchio ithatu no kongera incapacitation yake na kuringana neo na sheria tukubera mswada jojo renda bunge 233 enda jukuruka juke jukuruka ntuko ya naadua eu nio yetagwa impeachment bagakurukia munthi nio yetagwa impeachment yes lakini sheria eriuga ikweberia muntu obicine gukurukira impeachment ko mbunge na eu nene kejo kurukia sheria eu ikethirwa kuthithia impeachment indi ta mweberio obicine ko nande kuma au bao bali na kanya ga kumweberio obicine imbunge ya senate baba bakathithia ki impeachment jora wona county assembly chimpicha governor chikamuleta senate senate ne kagita kethirwa ume obicine kana tumo obicine ko kinya eje no mbunge ere nene national assembly ega impeach Gachagua kethirwa kamu impeach yari kyo mu impeachment zo jeje mbunge na senate na senate igite na gukurukia najo mantu zo tukubwira ne abarende kana bunge 233 kiri bunge 349 barabethero bari mbunge na nene yes kulingana na sheria gukeja gutwika mbunge ewe nene kwaga bunge 233 bagukurukia mswada jo
ugatuika mantu jau ja impeachment ja kuthiriro au Gachagua atimpichwa kairi ja kuthira bakagatutha tetiri gukinya bara bakarega kwija uria bakethira betethagia Gachagua nontu batikinya tutha tetiri nontu Gachagua alichwa bunge bokinyake bakaja gukurukia 117 Gachagua kona more than 117 akaja kuona 117 yake bara batija kuringa bara batiringa kura ya gukurukia mswada jau irethirwa gatirite irethirwa ari kukarega kuringa kura ire ithero ire abstaining ireja kwithirwa karinga no kiri mswada juju bakinyake bau bonthe baringaniri bakinya 117 Gachagua gutetha nabo baria bakwenda kumu impeach barenda bunge 233 barega gukinya 233 mantu akuthirira au baeja gukinya 233 Gachagua akethirwa aguimpeachwa ethirwa aguimpeachwa sheria iriuga speaker wa mbunge ewe nene ari na ntuku ijiri ethirwa akumenyithia speaker wa mbunge ya Senate kwa Moses Wetangula akeja Gachagua akeja guimpeachwa narua akethirwa ena 2 days ntuku ijiri kwa Jumatano Aramisi nduma etebwirete okinya akindie Senate atamenyithia speaker wa mbunge ya Senate no speaker wa mbunge ya Senate Amason Kingi kuringana na sheria akethirwa ari na ntuku mugwanja kana kiumia kimwe ethirwa akuthithia gikaro ya gwitana gikaro kia mbunge ya Senate kia kwariria impeachment eu na jakinya na ara Senate naku bari na kanya na ara Senate no bagite atia no bathithia committee ya committee 11 ya gutegera mantu jariku itumi biu bieja ni bia kwenda kweberua obisi kwenda kweberia obisi ne deputy president Rigathi Gachagua ni itumi bie na kiriki kethiro ni itumi bie na kiriki na bakwona okuje bwa kung'ana ou kuonania ou akwirwo na thithitie kinya kiri ithitangwa no rimwe kana ikosa no rimwe kije makosa 11 jau akwirikana na thithitie kinya rikoonekana akio kuyubwa kung'ana kiriri mwakio dikeja kung'ana nyaku no 2 na senator nabo bethero be 67 bonde ntu sheria iriuga bakaringa kura bonde rete delegation 47 bonde muthaura tawatira gure twakinya kiri committee committee enu no athondeke committee nunkwenda twenderia muthaura atumete na njira enda tuchokere sawa muthikiria tumete na njira enda ja Kelvin Getuma ndake kumana ara kithioroka mwaniki